Mwaramutse turi tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Mojtaba Hussein Khamenei wa Irani na Donald Trump barimo guhangana ndetse ku buryo butoroshye. Bose bari kugaragaza neza ko nawe uremera gucira bugufi mugenzi we. Umwe ati uradusanze iwacu ntabwo dushobora kuzabyanganira. Undi ati ariko simutekereza yuko ndinde ninjye uyoboye isi, ninjye ugomba gutuma ibingibi bibaho cyangwa se bitaba. Iran yasutse ibisasu byinshi mu kigobe ku rwego rutangaje. Amerika batana bayibujije impumeko mu nguni nyinshi inyuma y'ibitero bitandukanye zongeye gutangizwa nyuma y'uko leta zimwe za Amerika zigaragaje ko Iran ikomeje kunyoterwa n'intambara maze bakayirasaho. Kuva icyo gihe Iran yakomeje gusuka ibisasu byinshi kandi yakomeje kugaragaza neza imbaraga z'umurengera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndakubwira aho ibisasu bya Iran byakubiswe ndetse n'uburyo ivyo bisasu byaje guhindura icyerekezo cyo ku rugamba hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ibyahindutse byose turabigarukaho kamwe ku kandi uko biri gutangazwa. Sibyo byonyine ariko turavugaho, ahubwo usibye ibisasu bya Iran byarashe mu kigobe, hari n'ibyavuzwe ko byarashe ku kigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku ndege za Amerika. Hari ububiko bw'amasasu. Iran yagira hahamya neza cyane kuva ku itariki 12 kugeza none amarira n'amaganya mu bigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu basirikari barokotse ku kigo cyo muri Bahrain bavuze ko bari bamenye amakuru ko Iran igiye kurasa kuri iki kigo cya gisirikare, ngo basaba yuko hafatwa ingamba zikomeye cyane kugira ngo birinde ivyo bitero bya Iran. Ngarika ingabo cyangwa ubuyobozi bukuru bwa CENTCOM bifata binenegwe birangira habahuye n'uva gusenya. Abahapfiriye ngo ni benshi muri kino gisasu cya Iran cyagabwe ku kigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabigarukaho twumve neza ibyabaye. Sibyo gusa, yitwa Mojtaba Hussein Khamenei, niwe muyobozi w'ikirenga wa Iran wasimbuye isomo bya Ayatollah Khamenei. Yagaragaje ko gahunda bagiye gukorera muri Hormuz ari uguhana target bayikubite kandi barimbure uhari byange bikunde. Ngo niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishatse gukora icyo zita ngo ni ukugenzura umuhora wa Hormuz kugira ngo ubwato butambuke nta kibazo, bitegure igisubizo kidasanzwe. Ni nyuma y'igitangazo ryanditswe na Donald Trump ku rubuga rwa Truth Social bagaragaza icyo bagiye gukora muri Hormuz ku buryo bukomeye. Iran izitora itangazo twakita ngo bombshell, ikibombe cy'itangazo kuri Donald Trump ndetse no kumubwira yuko arimo kwikirigita kandi agomba guseka nk'umukobwa w'igipapa. Ngo ntago bashobora na gatoya kugenzura muri Hormuz uko babyiyumvira ndetse nuko babishaka. Iran ishyizeho red lines, imirongo itukura itagomba kurengwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se bakaza kubizira. Nubwo Donald Trump yavugaga ngo umuhora Hormuz burawufunguye kandi uzakomeza kuba ufunguye. Iran ngo yahishe drone ariko hafi ya Trump zo kumuhitana. Banerekanye uko ibisasu za Iran nyine zabo zagurutse kirere cyo mu kigobe ndetse banatangaza byinshi. Donald Trump nawe atariko turabizi neza ko muri kano gace kacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ashobora ko ariho ububiko bwa za drone ndetse zikurikirana bwana Donald Trump. Bamwe bati none Trump yabitangaje itangaza makuru ibi ntavuze n'ubutasi bwa bwa mbere ku isi n'igisike cya mbere ku isi. Iran yarabigenje ite kugira ngo ije kugota Donald Trump, bashaka kuzamuhorera cyangwa se bashaka kuzamwica bahorera Ayatollah Ali Khamenei wishwe tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Waretse nkaza tukabiva imuzi n'imizingo duhereye ruhande tumenya ngo ivyabaye ni ibiki, tudashyize inyuma cyangwa se tutagiye tubicagagura, ahubwo duhereye neza ku cyabaye cyakurikiye uko byagenze ndetse n'ingaruka zabyo ziri kugaragara kuri Tehran. Uravuze uti wakerewe, nkanjye nti reka nze mbikore duhereye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Jewe ndumungu wa Kamanzi w'Urwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'isanzwe. Ikaze kuri mwese. Ubu ibintu byongeye gusubirwamo mu burasirazuba bwo hagati. Amakuru ari kuvugwa n'ay'umubabaro gusa n'agahinda, n'ay'intambara zitandukanye zitarangira. Nizo twinjiye mu kwanaliza no gucukumbura ibiri kuvugwa. Niki kiri kuvugwa kuri Tehran, niki kiri kuvugwa muri politiki muri rusange,
izi zijujubize isi haba mu bukungu, umutekano ndetse yewe tutirengagije no mu mutwe. Ibintu bikomeje gufata indi ntera rero mu burasirazuba bwo hagati niho twinjiye. Irani iravuga ko ikomeje kwibasira ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigobe, ikomeje guhana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bari zose bayazana w'amakuba yose akomeje kuba, ariko Irani itagombaga kwihanganira, yagomba gufatira icyemezo kidasanzwe cyangwa se gufatira hambarego bakaza guhangana nazo. Uti bimeze gute rero? Amakuru ari gutangazwa none uyu munsi tariki 14, Irani yakomeje gufata ku mcanga Hormuz cyangwa se muri Hormuz iwurinda umutekano mu bitero byatangiye nanone kwibasira ibice bitandukanye mu ijoro rya gatatu ryikurikiranya, bituma akarere kose kagera ku mirwano yagutse. Indege iza baturitsa, ubwato buza baburasa, niko Hormuz imeze. Ibihugu z'Abarabu, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zavuze ko Iran yibasiriye amato y'ibikomoka kuri petroli yanyuraga mu nzira mu rwego rwo kwihorera ngo ku bitero vya Amerika. Iran yarashe kuri aya mato uyu munsi. Nkuko Minisiteri y'Ingabo ya UAE bivuga, ibisasu bya misile bya Iran vyahanuye cyangwa se byashenye amata abiri ya petroli muri kara karere yerekezaga Mombasa andi Lahia. Umuhanda w'amato nyine akunze kunyurwamo cyane ni Hormuz. Ubwato bwegerezaga muri Lahia ndetse na Mombasa bwaturikijwe buturutse muri Amerika z'Abarabu kuko nta ruhushya bwawe bufite, ubwo gashaka kunyura ku nkombe yegereye Oman. Nkuko Leta zibivuga, muri buno buryo cyangwa se muri iyi mikorere Irani yabuje amato yose kunyura muri kara karere badahawe uruhushya nayo. Mu gitero cyagabwe, Minisiteri y'Ingabo ya UAE ivuga yuko umwe mu bakozi b'Ubuhinde yahise apfa, abandi 8 barakomereka. Minisiteri yavuze ko kandi wari utwaye ubwato yapfiriye muri bwo mu gihe bwerekezaga Mombasa. Muri abo 8 bakomeretse, 4 bakomeretse bikomeye, 6 mu bakomeretse bari mu baturage ngo nabafite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde, mu gihe 2 basigaye bari abaturage ba Ukraine. Ibitero bya misile byateje inkongi z'umuriro mu bwato bwombi, binangiza ibintu byinshi bikomeye. Muri make bari abantu bakomeretse, abakomeretse 4 bari ukwabo, 6 bakomeretse mu buryo bworoheje kumwe n'abandi 2 banya Ukraine, abandi 6 muri Buhinde. UAE yavuze ko inkongi y'umuriro yaje gucungwa cyangwa se yaje kuzimywa mu gihe nyine yari yibasiriye ubwo bwato buzwi nka Nayurile Lali Bangkok. Amakuru akemeza ko baburashe rwose nta mikino, bakarasa hafi y'ikigo y'agace kabamo motel ndetse na radar. Ubwato bwahita butangira kwibasirwa n'inkongi, ariko wibuke ko munsi ya radar akenshi ariho hariho abasare batwaye ubwato. Aho ngaho rero niho igisasu cyaturikiye maze umusale ahita apfa. UAE ni inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli yamaganye icyo yise igitero cyakozwe ku mugaragaro, iburira ko igifite uburenganzira bwayo bwose bwo gusubiza kuri iki kibazo. Muri make ngo nabo bafite uburenganzira bwo kurasa muri Iran. Ku rundi ruhande, ikigo gishinzwe ubucuruzi bw'amazi cyo mu Bwongereza cyitwa UKMTO cyatangaje ko hari ubundi bwato bwa godmbwe n'ibisasu bitazwa byaturutse. Ubwato bwari mu mazi mu metero bigera kuri 40 mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kalihalati muri Oman. Nkuko byatangajwe na UKMTO, umuyobozi w'ubwato yavuze ko indege yagonze ya drone yagonze icyuma cya moteri ndetse n'icy'ubutasi. Abakozi bose bari muri ubwo bwato batangajwe ko barokotse ari bazima, ariko ngo bwakubiswe bya nyabyo. Video yatambutse ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ingabo zindi minotwara za Irani IRGC zemeye ko arizo zagavye iki gitero ku bwato bubiri bwo mazi butwe petrol, ariko bakavuga ko bwari kuri ibikorwa z'intambara. Zivuga ko zirengagije ubwato bwirengagije imiburo ya IRGC maze bugerageza kunyura mu nzira idateganijwe cyangwa se badahawemo uruhushya, maze bahita boherezaho rero ibyo kubakubita. IRGC ariko ntiyagaragaje ubwoko bw'ubwato yarashe ubwari bwo, nubwo abandi bagiye babutangaza. Minisiteri y'Ingabo ya UAE iyo yabuvuze mu itangazo ryabo. Abarinzi IRGC bashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushishikariza amato gukoresha inzira zitemewe, banaburira ko ufatanya n'icyo yise umwanzi w'umugome atazabura kubona igihano gikomeye cyane. Gutinda gufungura umuhoro wa Hormuz ndetse n'ikibazo cy'ingufu ku isi kikaba gikomeje kuba ingutu. Irani ivuga ko bagomba kubyegeka kuri Amerika apana Iran ubwayo. Gukwiyongera gukomeye kubaye nyuma y'amasaha make igisirikare cya Amerika gikoze ku ijoro rya gatatu gikurikiranya ibitero kuri Iran
ku ya 14 Nyakanga. Ibitero byakurikiyeho icyemezo cya Perezida Donald Trump cyo gusubiza itegeko ryo guhagarika amato ya Iran ndetse no gutanga ikiguzi cy'umutekano 20% ku mato anyura mu nzira ya Hormuz. Muri make kubwira Iran ngo wowe usa nkaho uri kwikigita ugaseka. Ubwo ikibazo kigenda gikomera, ibisasu bigaturikira ahantu henshi hatandukanye muri Iran. Iran nayo nikizana ubukare cyangwa se amakare muri Hormuz. Itangazamakuru ryo muri Iran yatangaje ko ibisasu byaturikiye mu mujyi ukomeye wa Bandar Abbas no ku kirwa cya Kash, mu kirwa cya Kesum no ku kirwa cya Abu Musa mu kigo cya Pers. Birona makuru za Iran bivuga ko hari ibisasu byaturikiye nanone hafi y'umujyi wa Jeg mu ntara ya Bushehr. Ubwo abayobozi rero bavuze ko ibisasu byakubise cyangwa se aho byahitaga bituruka bitari hatamenyekanye neza. Gusa nta muntu ngo wishwe n'ibyo bisasu kuri uyu munsi wa tariki 14. Uruhande rumwe ariko First News yatangaje ko intara ya Khuzestan yo majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran yahanuriwemo ibisasu bya Amerika mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri nk'uko byatangajwe n'umukozi ushinzwe umutekano w'intara. Abayobozi bavuze ko abantu 4 bakomeretse mu gihe ibikorwa byihutirwa n'ubutabazi byari bigikomeje gukorwa. Nubwo intambara ya gisirikari ya Amerika ikomeje, ubuyobozi bukuru bwa gisirikari buhuriweho bwatangaje ko Washington nta ruhare ifite mu kugena hazaza h'umuhora Hormuz, mushimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazemererwa kwivanga muri uyu muhora wa Hormuz. Ko byagenda kose, muri make Amerika isa nkaho iri kwikigita igaseka ibyo ishaka gukora bitazakunda. Ari niyo mpamvu ibisubizo nk'ibi bya gisirikare bya Iran biza mu buryo budahagarikwa kandi bigomba kuzaza ryange bikunde bigomba kuzazana igisubizo cyanyacyo cya gisirikari ku buryo bwuzuye muri kara karere, bikaba byazana igihombo cyinshi atari kuri Iran gusa ahubwo n'abandi benshi muri rusange bakoresha umuhora Hormuz. By'umwihariko ariko bakavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igomba kubiryozwa kuko niyo nyirabayazana w'ibibazo zose ikomeje kwibasira akarere. Ikigo cy'indege cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko gikomeje kwibasirwa se indege zabo zikaba zashyizwe mu kangaratera. Iran ivuga ko ikomeje kwibasira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ikomeje ibitero bidasanzwe mu kurwanya intego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati nyuma y'ibitero byinshi by'abanyamerika ku mijyi ya Iran n'ibitero n'intego za gisirikari nyuma kwibasira Qatar, Kuwait, Jordan na Bahrain ndetse na UAE. Ingabo zindira Iran IRGC zavuze ko zagabye igitero gikomeye kandi gitunguranye ku bigo by'itumanaho bya n'ibikoresho byo mu kongera imbaraga cyangwa cyane ahabikwa indege zitwara essence zoherezwa mu kushyira essence mu zindi ndege cyo bita tankers z'abanyamerika. Ubiko bwazo cyangwa se parking zazo hibasiriwe ni ku cyambu cya Duke muri Oman. Nk'uko byatangajwe n'ikigo cya leta ya Iran IRB, itangazamakuru ikorana na leta Iran, mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na IRB, ibiro bishinzwe itumanaho rya IRGC byavuze ko ibi bigo zagabweho ibitero bikomeye cyane bikangizwa. Yasobanuye ibitero zagabwe kuri Oman nk'icyiciro cya gatatu cy'uburyo yasubije ibisasu bya Amerika biherutse guterwa. Ibirego nibyemejwe ku giti cy'aba nyir'ubwite ariko nta n'ibimenyetso byatangajwe ku mugaragaro. IRGC ishyigikira ibyo birego ikavuga yuko ari ngombwa kwibasira igihugu cya Amerika. Hagati y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM bwavuze ko bwarangije icyiciro cya gatatu cy'ibitero kuri Iran muri kino cyumweru. Buvuga ko iki gikorwa cyari kigamije guhana Iran no guca intege igisirikare cya Iran mu kugaba ibitero ku bice bitandukanye birimo Hormuz. Nkuko amakuru rero azemeza, CENTCOM itangaza ko ibitero byibasiriye ahantu h'ingenzi hagera ku 140 hagisirikari, harimo ibikoresho bya misile, drone za Iran, ubushobozi bwo mu mazi, ahantu ho kubika amasasu, imiyoboro y'itumanaho ndetse no kugenzurira inkombe z'inyanja. Aho hose ngo haribasiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahamya Iran. Ubuyobozi bwongeraho ko ibitero birenga 300 zagabwe mu ijoro rya gatatu ku cyumweru kugira ngo bigabanye ubushobozi bwa Iran bwo kugaba ibitero fasira cyane cyane abatwara amato muri Hormuz. Nubwo bitigeze ko bigaragaza neza ko Iran yacitse intege ku buryo bwa nyabwo ku buryo aya mato yo muri Hormuz atakibasirwa. Yavuze kandi ko ingabo za Amerika zafashije amato y'ubucuruzi arenga 800 yari atwaye imizigo irimo na medar miliyoni 400 za petrol gutwara mu buryo butekanye
cyangwa se gukomeza kunyuza amato muri kariya karere bisa naho byashyizweho akadomo na Iran. Hanyuma Leta Zunze za Amerika iti none twebwe twaza kwicara gutyo gusa tugatumika amatama ari twebwe base bayazana, tugomba kwemera abantu bagatambutsa amato yabo. Intambara nshya yavutse nyuma yuko Iran iteye ibisasu ku bwato bw'ubucuruzi muri Hormuz, ibyaje gukoma rutenderi ikongera kubyutsa ubushyamirane bukomeye hagati y'impande ebyiri, Amerika ndetse na Iran, ariko n'abandi nyine bakabigenderamo mu buryo bwuzuye. Hanyuma tugaruke kuri video yashyizwe hanze na Iran igaragaza uburyo bari kwibasira ibihugu byo mu kigobe, bibasiramo ingabo za Leta Zunze za Amerika, ndetse n'uburyo izi ngabo za Iran zikomeje kwica nkana abasirikari ba Amerika, ndetse no kugaragaza neza ubushobozi bwa Iran bwo gukomeza gukora ibitero bidahagarikwa. Ubushobozi Iran ivuga ko ifite gukoresha imbaraga zidasanzwe mu kwibasira intego za gisirikari, kandi bikongera nanone ubushobozi bwa Iran bwo gukora ibitero. Nkuko bigarukwaho cyangwa se nkuko bitangazwa na Iran ku giti cyayo, iragaragaza neza cyane ko ibikorwa byabo bya gisirikari ari ibikorwa byihariye, ari n'ibikorwa bidasanzwe bidashobora guhagarikwa n'umuntu wari we wese, kandi ari ibikorwa by'agatangaza bakoresheje misile zo mu bwoko butandukanye. Wibuke ko Iran minsi yashize yagaragaje ubwoko butandatu bwa misile z'ingenzi cyane zibasira ibigo bya Leta Zunze za Amerika. Zimwe muri misile zongeye kuba icyo twakita ikibazo kuri Leta Zunze za Amerika, aho uburinzi bw'ikirere bwa Amerika Patriot Thad butigeze bugerageza guhagarika izi misile za Iran, ndetse na Endome za Israeli nazo ubwazo zitigeze zigerageza guhagarika izi misile. Muri make bwabaye uburyo bw'imikorere ikomeye cyane bwa leta ya Iran mu guhana no kwibasira Leta Zunze za Amerika ndetse na Israeli ubwayo. Rero nkuko amakuru abitangaza, nkuko birimo kuvugwa, usibye ibitero za Iran, hari video zikomeye kugaragara zimuri zagaragaye nijoro yirekurwa ry'ibisasu bya misile byinshi nazo zikaguruka, nkuko bivuga ko ari ibitero byasiriye ibigo bya Leta Zunze za Amerika mu kwihimura ku cyo bisa gasomborotso ka Leta Zunze za Amerika ku ntego zabo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Bitangazwa rero na IRGC ko ku isaha y'isa 5 z'ijoro, ubwo ni ku isaha y'inaha, hari ku isaha y'iwabo yo mu rukerera, ngo bakoresheje uburyo bwo kurasa ibisasu byinshi icyarimwe. Igitero cya Iran kibasiriye nanone ubwato bw'amakontineri cyari kigizwe na misile 8, hanyuma zimwe muri izo zafashwe n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika, izindi zijya neza ku ntego zazo. Mu gihe kandi Iran yemeza ko yohereje nanone na drone nyinshi ku bice bitandukanye, harimo na cya kigo cya gisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyo muri Oman. Ishingiro ry'amakimbirane ni ukugenzura umuhora Hormuz. Iran yerekana neza ko ifite ubwo bushobozi bwo guhangana na Leta Zunze za Amerika, nayo ivuga ko ishaka kugenzura umuhora Hormuz, ariko Iran ikabera ibamba kavuga ko umuhora Hormuz uzakomeza kugenzurwa na Iran apana Leta Zunze za Amerika, ko mu gihe cyose Leta Zunze za Amerika zumva zagenzura umuhora Hormuz bakora ikosa cyangwa se baba bishuka, kuko ngo Iran ntishobora kuzabibemerera na gatoya. Iran izigira yemera gutakaza uburyo bw'ubugenzuzi bw'umuhora Hormuz uko bizagenda kose. Aya makimbirane akomeje kuba akaga gakomeye, akomeza gutuma nanone hatekerezwa byinshi cyane cyane ku bijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano ryari ryitezwe, ndetse n'ibiganiro byikomeje kujya mbere. Nkuko zemezwa, nkuko amakuru atangazwa abivuga nanone cyane cyane muri kara karere cyangwa se umuhora Hormuz nyirizina, haravugwa yuko Iran yohereje ibisasu byinshi, ariko muri ibyo bisasu byoherejwe babiherekeresha amagambo atangaje. IRGC yagize iti ni twebwe tuvuga ko akarere kagomba gutekana, ni twebwe tuvuga yuko agace kose kagomba kugira umutekano wuzuye, nta ugomba kudutera ubwoba, nta uzaza ngo adushyireho igitutu, ntibizakunda. Tuzakoresha ubushobozi bwose dufite turinde ubutaka bwacu, turakoresha imbaraga zacu zose turinda akarere kose. Abanyamerika bagomba kuzava muri kano karere, bazavamo nabi, bazavamo bari kurira. Bihaye kuza kurwanya ubutegetsi bwa Perse bwa Iran, bibwira ko ari ibintu byoroshye. Twebwe abanya Iran turacyagaze neza, ntidutinye iterabwoba rya Leta Zunze za Amerika, ndetse ntituzigiye tunaritinya. Tuzahagarara ku busugire bwacu, tuzahagarara ku mbaraga zacu,
tuzirwanaho mu buryo bwose bushoboka kandi tuzatsinda. Yambo Iran ikomeje kumvikanisha ivuga yuko impamvu barwana ari impamvu yumvikana kandi ko batazatsinda. Itabayobozi bo mu bihugu zo mu burengerazuba bw'isi bashaka gufatanya na Leta Zunze za Amerika kimwe nabo mu kigobe bakabatera inkunga. Reka tubabwire yuko abangaba bazafatwa nk'abo tugomba kugaba igitero. Tuzabafata nk'abantu b'ingenzi cyane bo kugaba intambara. Kandi intambara niramuka ikwirakwiriye mu karere kose, umuntu w'intambara uzatwika ibihugu zose byo mu karere. Inshingano z'umutekano muke wose n'ikwirakwira intambara mu karere, ishingiro ryabyo riri mu maboko ya Leta Zunze za Amerika bakorana n'igisirikare cy'abagizi ba nabi cya Isirayeli. Umugambanyi wo muri kano karere ukomeye n'ubugizi bwa nabi bya Leta Zunze za Amerika rero byo kwivanga mu micungire y'umuhora wa Hormuz. Reka tubwire bagenzi bacu ko ibyo biri kuzana akaga gakomeye muri kano karere. Ubucuruzi mpuzamahanga ndetse n'inzira z'amato atwara petrol n'amato y'ubucuruzi, icyabaje nuko ufatanye bw'ibihugu na bimwe byo mu karere kandi Leta Zunze za Amerika byongereye ibyago byo kuzana intambara nyinshi muri kano karere. Bityo rero turatangaza ko nyuma y'umuburo wabanje nta na rimwe tuzemera Leta Zunze za Amerika kwivanga mu micungire ya Hormuz, kandi ntabwo tuzabyemererega. Ingabo za Repubulika y'Islamu ya Iran zizahagarara ku buryo bukomeye, ndetse niba ngombwa tuzemera kwitanga ubwacu. Uyu muhora wa Hormuz ntuzigera ugenzurwa na Amerika, babyumve kandi babimenye. Zulfagali akomeza agira ati Iran nta ruhushya igomba guhabwa. Ibikorwa bikomeye by'umutwe w'ingabo zindi minuru batwara za Islam n'ingabo za Iran mu minsi ishize ni ikimenyetso cy'ibingibi. Abayobozi b'ibihugu zo mu karere baraburirwa ko ubufatanye ubwo aribwo bwose na Leta Zunze za Amerika ndetse n'inkunga yariyo yose ku ngabo z'icyo gihugu bizazana intambara, kandi ibingibi bishobora kuzazanira ubusugire bwa Iran akaga ku buryo tuzihorera. Kandi intambara niramuka ikwirakwiriye muri kano karere, tubabwiza ukuri, mwebwe namwe muzababara. Inshingano mugomba kuba mufite ni zimwe gusa: murinde ko intambara yakwirakwira mu karere kose, murinde ko Leta Zunze za Amerika zatuzanira urupfu. Ntabwo badukunze ngo mwe babange, nta nubwo babanze ngo twe badukunde. N'abagome twese batwangiye hamwe. Mu masaha make Leta Zunze za Amerika zongeye guhita zigaragaza nazo ko zibabajwe n'uburyo Iran ikomeje kwitwara, ndetse n'imvugo za Iran zitarimo ukwemeza guhagarika imirwano, ahubwo basa n'abifuza gukomeza urugamba ruremereye. Iran ngo nayo ariko ibyo ikora byayo ibikora mu buryo bwose yabitekerejeho, ngo nta kintu na kimwe kitungura, ikora ikintu cyose agitekerejeho. Mokhtaba aburiye Trump ndetse ko bari no kumujya isataburenge, drone zikumwegera ku rwego remereye. Kaze kubyizo drone bivuga yuko muri Leta Zunze za Amerika hari drone zagezwa na Iran zigose Donald Trump, shaka kuzahita na Donald Trump. Izi drone zirimo nanone ubushobozi bukomeye bwa Iran bwo kuzashaka guhorera Khamenei. Trump yavuze ko babizi neza ko hari ibikorwa bikomeye cyane bikorwa muri Leta Zunze za Amerika rimwe na rimwe, bikorwa na za sleeping cells zinjijwe muri Amerika na Leta Iran, ariko babizi neza ntabwo ibyo zigera bica intege imikorere ya Leta Zunze za Amerika, nubwo bazi ko Iran ifite umupango wo kuzahitana Donald Trump. Gusa ariko hari undi muburo Mokhtaba yahaye Donald Trump amubwira ko akwiriye kwitonda cyane, cyangwa se abwira Donald Trump ko mu byo agomba kwitondera hari kimwe kwitonda cyane ishobora gukorerwa Leta Zunze za Amerika na karere kose muri rusange. N'itangazo ryashyizwe hanze nyuma y'irya Donald Trump. Mirwano mishya iri kuba ituka kuri Hormuz, ibyo ngibyo twabyumvise. Gusa Iran yaburiye perezida wa Leta Zunze za Donald Trump nyuma y'itangazo ritangaje. Trump we yatangaje ko Leta Zunze za Amerika zigiye gufata umuhora Hormuz yuzuye. Avuga ko Amerika iraba umurinzi wa Hormuz mushya. Urubuga rwe rwa Trump Social yagize ati urugendo rwo muhora Hormuz rurafunguye kandi ruzakomeza kuba rufunguye mu buryo bukomeye, kandi Iran ntabwo izabirimo. Irimo gusubizaho uburyo bwo kurinda kara karere tuvana inzitizi za Iran. Amato yose agomba gutambuka kandi Iran ntabwo izatangira. Ibindi bihugu zose bizakoresha neza uyu muhora usibye Iran. Kuva iki gihe Amerika izaba izwi nk'umurinzi wa Hormuz, ariko kubera iyo mpamvu kandi mu buryo buboneye kwishyurwa 20% ku ikoresha ryose ry'uyu muhora, umuzigo wose ugomba kwishyura 20% ngo tubahe umutekano muri kano gace gakomeye cyane k'isi gafite umutekano muke. Inzira nishyirwaho birahita bitangira. Murakoze ku kwita cyane kuri aya magambo President Donald Trump. Buretse amagambo Trump avuze urayumvisha,
avuze ko bagiye kuvana Iran mu kugenzura umuhora wa Hormuz, hanyuma Amerika akaba ariza mu muhora wa Hormuz. Ibuka ko Iran muri Hormuz yavuze ko igiye kujya icungira umutekano amato yose anyuze muri Hormuz, ariko buri wese akajya yishyura amadolari 2 kuri buri kagunguru ka petrol kanyujijwe kumwe mu muhora wa Hormuz. Akagunguru amadolari 2 bakuye abayisha mu buryo bwa cryptocurrency. Ariko ngo nta muntu ugomba kwishyuza amato y'ubucuruzi mpuzamahanga, amato agomba gutambuka ku buryo bw'ubuntu, free to pass, agatambuka nta nyishibayeho. None Amerika iravuze ngo tujye gufata umuhora wa Hormuz atwe tucunge umutekano, ariko bazajya batambuka bazajya bishyura 20% by'ibyo bapakiye kugira ngo tubarinde umutekano. What? Akini ntambara ubusambo. None ubwo Irani yabanze inyishyi igomba kwishyurwa muri kiriya karere muri umuhora wa Hormuz, Amerika ikabyamagana ivuga ko ari ubusambo. Amerika yo kukiyanze ko umuhora wa Hormuz ugenzurwa na Iran, ngo iyo yishyurwe Amerika ikabije kwishyurwa. Niyo kugenza birabibakundiye. Bakimwe bati ubwo nibwo buryo bakoresha mu kwiba abandi. Ariko Iran yasubije iki? Trump akimara gutangaza ibingibi byahise bivuga ko uba ari ubugambanye n'ubugizi bwa nabi Trump azanye, kandi ibyo ngibyo bitaraza kwihanganirwa na leta ya Iran. Iran yisivuga yuko ngo umuhora wa Hormuz uzakomeza kugenzurwa na Iran ubwayo, kandi ucuruzi mpuzamahanga bw'amato yose nyuma mikarere buzagenzurwa na Iran, n'abazatanga uruhushya rwo bagomba gutambuka n'abatagomba gutambuka. Ko leta z'umwe za Amerika zizijya zibona uburyo bwo kumira cyangwa se guhagarika ingabo za Iran kugenzura umuhora wa Hormuz. Icyakora ngabwira abantu bose abafatanyabikorwa bose ba Amerika muri kara karere ko niba bagiye gufasha Amerika kugera kuri uyu mugambi wo kugenzura umuhora wa Hormuz bagomba kwirengera ingaruka zazo. Iran yagize iti Amerika irimo kugerageza ikintu kidashoboka. Amerika ishaka kuza gufata umuhora wa Hormuz, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikunda. Ikindi kandi bashaka kuza kuvana mu ngabo zacu zirwana mu mazi za RGC, ibyo nabyo ntabwo bizakunda. Ikindi bashaka kuza gusoresha, ariko ntibasoresha badahari. Turaburira ibihugu byose byo muri kano karere, mumenye neza yuko umwanzi wacu ari Amerika wibasira ubusugire bw'ubutaka bwacu. Aya mazi cyangwa se umuhora ni wa Iran, uri ku butaka bwa Iran. Ugerageza kuza kwibasira rero abateye Iran, mumenye neza ko uzagerageza gufasha Amerika ku bikorwa bya gisirikare, uwo nawe azahinduka intego za gisirikare, tuzahangana nawe. Hari ibihugu byarangije kugaragara neza ko bifatanije na leta z'umwe za Amerika muri uyu mugambi. Ibyo bihugu birimo leta z'umwe za Amerika, bikaba Bahrain, bikaba igihugu cya Saudi Arabia, igihugu cya Kuwait. Ibyo bikaba byarangije kugaragaza neza ko bishaka gufatanya na Amerika, ukongeraho na Qatar. Oman isa nayo ni rukurande rwa Iran kuko ndetse no kugena inama aho minisitiri n'amahanga wa Irani Ghana Abasalachi yaganiriye n'uruhande rwa Oman uburyo bagomba kugenzura umuhora wa Hormuz. Mu kuganira kwabo banzuye neza ko bagomba gushyiraho uburyo bwiza kandi bunonosoye bwo gutuma amata atambuka, ariko Amerika itabigizemo uruhare. None Amerika nayo irabihinduye iti twe tuzagenzura umuhora wa Hormuz. Rero akaga kagiye gukomeza kuba mu isi. Iyo twe turimo kwitega ngo amahoro agiye kuza, reka tube twitote